MLA ka Kongres ubade unang yalam liang Pyrshah uba Ronnie do ula penpawe ke jingbom sngo ya hap bantat iki kam parti Shabar. Haba jubab halor ke jingmi khubor badan Kiba penpawe ke jingbom sngo tanat ke jingtrai kam u presiden ke MPCC uba Vincent H Pala uba Ronnie ula ong babaro ubriu umbyang hendrai ya ka kam parti ka dan kam shwa ban yakran ha ka parti hendrai lada kamlong tela banra shakiwe kilat hendrai ha ka jukapor ula ong bakamut baki MLA nemau unbyang lut tangba ki di ban kedau ban keren haka parti ya ki jingduna jong u omban let that shakilat pathai khobor hagani ki sngi lami ka khobor baki laingut ki MLA ka Congress ki bakan thop eu Dr. Celestine Lingdo ba Charles Marngar ba uba Gabriel Walang ki thmu ban mi no anaka seng ban let ya so shaki NPP ka bayalam ya ka sorkar kani ki jingpen khre mi no jongki ka de namar bakim sngo tanat ya ka rukam trikam jong uba Vincent H Pala kum u president ke MPCC tip na kadau yu kia knyum te rai pi long kum kita ki kam parti ni bani keren po parti ni bani keren cepat bar ni mo kum ka parti ke disiplin parti ke mon kano benginya keren ni keren po karansan juga parti ke mo ngomong ba mla ban keren Pyrshah nga tamba ban keren nga po media nga so kami hak lesinga como wayne ki amele Kongres ambiang ni kom terkam rei ban syura sepo media ban syura sepo buat tengah so kami ham ini keren so ka party forum ban ya ta keren san jo ka party telah dah hang tu ayu te singila ban lepat cikwi kilat nanti rei so ka bobiang hi kanelom kami kamsem nimla ban that sabat kani kolong kami kamsem la ban khado meeting ban ya keren apa